Kongena ku akariba ntere cha Muliuntene na Kamau wodini ya Mwathi bari na gintu kya gukenera na ni nyuma ya matajara jekiri nkurukia miaka ithiri na jatethairwa zakiri tangugi kwambiriria gwankana utuku bwanarua bariuga nande biashara chao ikethirwa ikiagira kinya nkuruki bagikatha anene ngwataniro ya thirikari na MCA wao Henry Thuranira. Nkuibwana ntubanga bana kwani babati kuthabena ki floodlight kana gita kenda ketethia ntuba area na kuthinya wamba kwenda security kwa ndene milioni toine rungora batomera barauma parliament ni maromba nkatho na kinya ikeno kinene kiri akari iba milioni toine wamwe na Kamau nyuma ya kwithirwa abaena gita akinene kira kithagiro akiri entura ino no ende bitakanwa amiaka ithatu ireketie na kuruka na ende kuma utugu baithiritwe bakiona agweru obonene kumania na kwakanwa kwa matama mairi ngabana naratumire timu ewe eoro kuma Meru town beja bagisa gitakiunde wakana baita ya gita nimbi rira gitake murekete tauni utire wamba bomba kuendelea rira gitake murekete tauni ikikomba kinya kumureka ilabia to ntere nariko nara ntere nara kuonde kwatuka gitake nikitwati kumurika eto mikenge no tuendelee na biashara sietu tuko abu ende no ntobwina weru nangu boromba babu bunge mama mukono aya baraba ina toeto kindo na to batinya kuruo choro chae kawa na boneva ndiba buetha chathi oro no ntukethe turone mwangaze sasa inkatho no ntubaketake kwa kana kena miaka ithatu ke andi yao na tutuire kwelenkana mwankari baba rejiro turonere weru antu bonde yoro bakurita biashara sio aba wiretwe na bange bana na weru bwakyo na itocogeria ngabana nkatho nditango inya wakinto na gwetha gwe kiundune githuku ende kwa ui kuonania bali ngwene baina mheshimiwa Mutongi ende baitembele na miseki kuringana na community yetu wero buongwa kwa na kwetu distance ndayo kilomita ichele kuma Muliuntene toine lakini ndani ya wero butena tosi kwa uni shukrani sana ngojogegere ngabana no ntoba mantu ala ikiria kubwethia na nibo boya maendeleo ya itembele wenyelwa kagitanio gaku MCA wa wandi ya Mwathi to Henry Thuranira kana Mutongi wamwe na wandandimini wa Mwathi to emishe kikome ibebu meretie na kuga kinya kwena mibango ya kuthondeka barabara irithukite entereino bikintu kingi kira tukuromba kwena barabara yetu yena maira ao ya tura Rwanda mwanka makinya na arabuloko wokwa na barabara unionera itoro imburia yes abare yito niyo utokolelelwa yo basi toigwe twe sasa wa munanto bantoreye barabara ye Mheshimiwa Mutongi naringete ripoti tayari ati nithuki ni kubwa wita yete mwanka wa makinya mwanka wa tarenere bulu na iri mapuine ile barabara ichile ndene ya wondi amwathi ndene ya wondi yetu ya Mwathi ni barabara ichile ne mwere talineye eta mwanka utonyerwa nda irengenio nira ya kaongo kampio nyo mwanke tonyerwa nda kabisa laitio ndeno ntumama no ngweta nkamwira no ndi mukamite ndene county assembly yetu manto yata manto barabara na nya barabara tu ekikuma to amekera kuma kontundwara eziorunke mwanka maboke simayo yeye ture Muliuntene nibo ya no ntoba kuona barabara batiko thithwa na getho eto obisine ngabana orugire kendo na barabara ni antu betu na access ya barabara embe ya yokinya miundene yao kuma gwandia Mwathi ogembe North Western Class Chabare.